ole 7 day hospital a khanin boina te naw deuh asuaka khami chungchang a khanin FIR te po 7 day hospital lampang khanin an submit ti kan hriat kha ti chuanin hei pilarin pui kan health minister hianin khami chungchang khan voice lo neya chuta chon ti hian a je kani nizana advantage hospital athil thleng haron tia hospital pon insual anom insual hiam pakhat chon pui pa chu kan hospital an ron admita nagru aw angin aswal pui lo na deuh chu a thian ten chan tumin kan patient pa chu war chunga ron lu chilin boina kan hospital a alo thleng home minister in police te he boina hi ron chui zui tura a rilangin vaivakon police station a OC le a police tang te kan hospital a an ron kal tun mai khan kan hospital chuan FIR vaivakon police nena thelut he thil thengi poi kan ti tin he Dr. Ailin Larin pui medical superintendent 7 day advantage hospital aizol chuanin thu chuaron nei hi bengwana pakhan kan share to ni khati chuan hemi chungchang poka hi pilarin pui kan health minister hian aron report ani chuma copy paste in ti chuan aron report ani hemi chungchang han soi tam khom mea khami zinga pakhat berakha advocate lo ni boxin an hianin mitam tak chuan in soi nuaman ti khom me he heti anga anina ina aken tel engemo thila lo hianin YouTuber trend khatte po hen soi nom hi mi pa ngai ai chon soi nom hin ti do jok inga ria en po ni cha chu thil om lo po ani ka ti chuang ho lo ni on thil ni na tur om tak po ni ve reng boka chu ti ruale ro chuanin mihring hi zia nang lo tak kanoma traffic police te po fel tak kanoma tin thin buluk ve tak kanom rualin heta taxi driver te po two wheeler taxi driver te po mi phakar tak kanoma bi ei ran tu mangjin om ve lain mi fel tak kanom ve boka chu tiang deuh chu chuanin tuna thil thleng po hin in ka reng po ni se in han react ve zel teng ok hemi chungchang ka post mo ang te karon thlang chuaka hi tam lutuk lem lova hai te po ngai ve boka social media te chu tiang tur chon hun ka nei lutuk lo wangin hemi chungchang a post chi sang ka mu te karon tilang don ni hei masabera chon pilarin pui hianin ti hianin voice ron nei ve boka chon hi enge ni ka hre chi lova Roderick von Burgundy mo advocate berkhani mai theini hei bongkon PS kalma ransom chaka boys hawin min lo nga thlen no strategy kan wave line kapa ka bia Ekhai he thil chu pol thum pass lo tan chon she thema har don reu mai mo pa hi abeta an lo jampa kan zong chuak dua aizol PS a min lo notify sakatia ma se boya handle it I know you are able aron tirap mai sia okay father grateful for permitting what I want to execute katiril rumak maya boys ho nen jonga han tal ve deuh lek tamai humbly ron ti boka kan du lova ma se aizola hian kan people te hi anru rupon lo compete ve to su se arem chang katilo respectfully Roderick von Burgundy ti ne ka chiar chok ro ta in thetiam lo me thei o thiamang to kin kan le don ange bongkon police station a kan thlen ma in kan kal ma in ransom chaklo ka henin kan thian ho ten minlo nga ka chuanin kan ti dan tur te kan han soya chuta chuanin kapa kan bia kapa hei kan thian pa abeta an lo khoya an lo jampa mo an lo khoya aizol psa khan minlo shil share sakta che atia ti chuanin apa chuanin boya nangma in I handle thei nangma in chingfel theiang chu alo tia iti thei ti te po ka she ti te po haron soi bokani ti chuanin chumi ani ta ga chuanin ole kapa kathil duang ti min phalsaka wangin ichunga hianin ka kalom tak zetani ti kha aron soi bokani chuma ta hianin ka tirilu makmaya ti ati chuan hei boys ho ti hi chu thian ho ti na khani meita khai ol thum pas lo tan chuanin hria thema har view don ani kai ni po kan bo lek mai lo mole mo he pui khop mai ti chuanin post dang hi nen le te yang hi ania status niom takani he tilhimo Roderick ren thlei ti nia tlahi advocate logo te po bela badge mo ta hen this one in tela hen caption a hen walk up ready let's go visit Vivacon PS rows need to be settled ron ti boka ka in pei to viawe Vivacon PS su iwatlong miang ron ti ni hei Vivacon PS a khanin thu boy FIR ka thelo nia hei rows need to be settled ron ti hi chu boina te po chin fel angai tina khani do mai ome chuanin hei aron po sani ti hian mo tren kha chuanin wa chapo ve te point lo ti mai the maro chu mi hring zia hi ain anglova an chapo tak nge tak lo ro chu kan shelo he mi chapo tak anga lang te po hi ani na taka chuanin fel tak te po hin lo ve bok thin ani chuma ti chuanin hei chu sira lo da tha photila te hian
ti chuan post hi ka hmun hem lutuk lo ani ka soi ta kan khan ka hmun hem lutuk lova maro chu ka hmu ang te ka ron thlang chuaka ole hei ve thung hi chu hun thar khol ringin a ron post ania advocate mol deuh mizoram in kan nei thlat mai ron ti bok ani kai aro pui chim chime enge mo hi kan rama hen thleng nual maya thil chi sang mo ti chuanin hei an da thale photila te na sira hen a meli hlia dei te ngo zelo em mai ti chuanin hi post ka hmu le dang chu nia hianin anon post ani Frank engki masai lo ti hianin Roderick hi high school kalai tanga ka hriat chen mani ka ukil pui ani zui le zel bok adikna chuan mingal tak hi ani ringot ma se ajam thui ang Thaveke bongkon OC mol mai kha athu chuwa mak ve apa po kha thil thendan a hresol zeu ani mel ti nia hi telephone conversation khami telephonic conversation a khanin ama Roderick hianin bongkon OC khanin kutlak phal ang deuh apek thu te po kha soya keni point heti ang terol hok lak boina siam hoi kan ne te me nia alo ti te po kha soya ni hemi wang takin ani mai thaya bongkon OC mol mai kha athu chuwa mak ve apa po ka thil thlenda na hresol zo ni mele haron ti bokani poni sela kan chiar zelang oppost tang khai he chu ni lo tlat ulim pol thang ron lang hlol maya ti swal palani ti chon hi kan en lenga hei zanin dar college an ve vela po anla zalena ni mel le mai sap tong po ala thiam zel boke ante Gilbert and Clay ti hian in ron mention hei Gilbert and Clay anti tu ti se kan ti tu kan tiang kan diklo na kan pomanga an diklo na an pomang legally ti deuh thap mai ni mo we are ready come what may ron ti boka English hi an use na sakhop maya understand hi difficult ve deuh lek lek ani mo kan tan chuan ti chuanin tuntum ka riak chu a hlimom phian mai chuan hei kan en le chinang khai hei kan politics lampanga mi active mai pureng a kol ni point alo repost ve nium takan hi reng a kol ni naron posa athil po city hianin aron oma hi ni tani kan chiar chinang milo beru keima kalpui vek an ne kauna pa ebet na go an lo sei sakron ang awangin Mizoram police lampo kan shil masa veke an mani khan 7-day hospital local ru ve mai cheu ka police chen te po alo tia kan zukala security le nurse te bula hei kauna pa an lo khoirona heta hian local ru min tia ka lo mulok thengem ka tia minrem ti sak bongkon police station FIR kan thelu lain abeta hian abetang thei lova phone kala kabia tikhian min lo chang kapa Fabian Lalfak Mahatia hi a Facebook profile link po aron post bokani mo hi MPRO ASP ania District Commandant ani bok ke hi Aizawl District Court Private Advocate kani boka dot ka soiring suren thlei lu sei pa kani e kamizo unaw te u aron ti bokani poni se hi Roderick hi chiana tan hianin awom riawin ka ria thian te tan hianin thei to pachuani mo heti kongjong hi chuanin afak mangreng phian ka tia thian te tan hianin ni rap mai ni mo kha boy te po hi chau kop maya ti chuanin lelama chuanin ni side lelam pang thine kan tiang deuh khanin Roderick ron rik chwadana hen chapo ang deuh pona rol ri te poni mai thei maro chu boy na chuak ani meuh maya chuta chuanin boy na chhuat to hi chuan lelam pang ringo thin thiam thei bik lova ti chuan he thil hi tak tak ani chuanin 7-day hospital local ru ve mai chu ka police chian te po an ron ti tu ka hriat hi chuanin nangma ni chana hanin da ve tawla in terve at mai thaini mo himi Roderick ang deuh che hianin ti chuanin anzukal tareng boka tikhanin video viral kharon chuak ta ani mela hemi chungchanga hi chuan ti chuanin lam chuanin Roderick de lampang po hi andem ombik vaklo na kha vein ka hemi chungchang chun mi pa thisen lumthat pe poplai ani bok nen mo tuna dam thlapanga lo react tam tak te po hi hetiang hianin tive ta cheu se lang chuanin ani ang tho hianin tive ngem chu katia amaro chu heti an ti awang hianin an thil ti an action a kha chu a thrai ka tina chu ani chong ho lo ni ti lai tong kam taka khi chu hei ating katia mi then khathi kan caliber hi alo wahan la niam katia chan chu ei police chian po ka police chian po police an ni na kha enge an wa chuan thin le kati hetianga hen police an ni hlei khanin an lo dai zo kani dik tak chuan khai force me hetianga boy nei nam noi ni phei chuanin na tanga suspend emo bantir mo thleng khanin action alak thei ni mo chuwang chuanin in thian te police an lo omani point
lo chuang vak du su lo chuang vak du su eng mani lo kha thil khati kan sei ve lok tiang ti chuanin Roderick ran thai pawh hi advocate ni ti hi chu hei a post vela tang pawh na hriat reng maya eng pawh ni sela I dan kan hriat te hi midang tina tur midang va hliam zawng ni lovin midang te tana engen yang mal som na thlen tu niang thei zawng hianin mang theila tha hle in ka hriat ti chuanin hemi chungchang a hianin thil pakhat kan highlight lok du ama kan tilan lok du ama chu he thil hi ania tuna kan hmuang hian hei BNS section 194 a hian afraid hi kan hmu ni chu afraid hi IPC a pawh kan om thowa maro chu ti hian dan tharan implement nu pawh hian he dan hi chu poimon ti viau te pawh nei alaron om thlap maya he afraid hi chuanin when two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace they are said to commit an affray mi pahnih emaw a aia tamina in sual buaina public place an thlena chuta chu thilina engeniang public peace mo mi pui ralmon na atibor pang ani chuanin affray hi an commit ani aron ti ni ti chuanin whoever commit an affray shall punish with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both aron ti ni shemna ero hi chu then kha chuan na lutuk kan tilo mai theya thakhat thleng lungin tan tira mo cheng sang khat thlenga choi tir thei khan ni boka maro chu poilai zo ka chu amol phau na zo ka khani ti hi kan hriat thiam a thawme chuanin hey boina reng hi chu a ching fel zawng hian kho sa theila tha ka ti ke chu mo ati pun lun tu zawng ni lova a in hui khom zawng ni lo hei tun lai thang thar pe chu maklutuk a hain kau khoma thian te veng sang sang ami mo ti hanin mania huai mang si lo hianin au ho hian an huai em mai thin si lai hi maka poni se hemi chungchang a po hianin kha po sang ka mu te karon react dan ania ingai dan ani ve khelo mai thei boke khati zong khatun tum video chu ni phot ro se